Abantu batekateka kwije kumara isabiti ibiri umuhanda kandi abo kutambura kilomita ziri kwika vena Kuramaga kwanjo kama kurire mu gutangaza byinshi antambirire mu ndwara yangabira mu bintu kwetenga nanyenye n'emyaka kaga na munana iyo bukuruka nahise myaka uguno mwaka gwa gatanu ndi kuza kuramaga nyenda kusima ruhanga munonga ekihangwa munonga kineyihiramo namani agunashabire mukama ntampa mani nyo kikuru mutamburire urugendo oro rwahitabwamo n'ibimenyetso wagwara umutwe umuco kubanza mu kirasi umuco kuntera upepe pankanta zikora nande bagami apepa nshasha bisho ngende mukama mfulire ikintu cy'amazi turerera hangana tkorera bikuru buri mwaka embere n'itsinduka twenda kusima ruhanga kutugira umuhanda kutandika no shangu tibiko basika kwanga tureba hangana tubasha natwimwira nato murindi we ekikutuma nindama kagware ngwara tenazetegereza nganisha mukama ngo mubyo rugenda ntambura mu rugyo rugenda nshyirizemo bahereza abazire banje amani go kundondera school fees nyeke rero nyeze mumenye mutambura neke mukama w'abantero Reverend Edson Ampire orukora ibikubura enjiri hombreves wa North Kigezi ashabona abine cyetengo cyo kubegitaho omurgendoro okwetebekanisa turamaga habo kubura n'urugendo urwo kwehayo urwo kwesasa munonga turukura taramagaraga Yesu Kristo mukama witabo kuba kuramaga kandi nyenda ngo mucurire mukimanye nyowe niwe twena turi abaramaji Gasha Kodan Basibye.